Kapanyawsan para karing kakasal. Kaya katamo la pong iyabe, karing kaya katamong panalangin, ning magsadyang tanggap, kin sakramento ning matrimonyo. Mr. Edwel Manaloto at Miss Eliza Vel Marisumang, makatakdang kasal king August 8, 2026, ang maganap San Bartolome Parish, Magalang, Pampanga. Mr. Vicente Ribaya Jr. at Miss Vanilyn Laresma, makatakdang kasal king June 20, 2026, ang maganap Holy Rosary Parish, Angeles City. Mr. Michael Saliling at Miss Jelina Emata, makatakdang kasal king July 16, 2026, ang maganap St. Ignatius of Loyola Parish, Manibog, Porac, Pampanga. Nuninuman po kaya katamo ingating balong nanumang bage o pamikatagon amalyari maging sumbagal king kasaldaring lesang bitla. So katamo po agad ipabalo king kura paroko o king opisina ng parokya.
Idaw tayo po yung misa ngayon para king Thanksgiving dari. Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Dan Concepcion, Enriquez Sunga and family, Harold Valencia and family, Daisy Garcia and family, Mrs. Merlita Aladin and family, Mrs. Rio de Jesus and family, Mrs. Rhea Pangilinan and family, Ricky Manalang and family, Ney Guarino and family, Mr. and Mrs. Estelito Baluyo Jr. and family, Jensen Evaristo and family, Alvin Miclat and family. Para kin special intentions dari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana. Para kin birthday blessing ng Maria Lourdes Perez, Kyra Perez. Pakipangaditala naman po, Ding Kaladwa dari, Frank Aison, 40 days, Among Pax Lansam, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emigdio Tuanyo, Among Teodulfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Nolis Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Jesus Sr., Pasita, Christopher, Lorena, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Lino, Maria, Benjamin, Rita, Eduardo, Edwin, Amparo, Vicente, Simeona, Albino, Soledad, Constancia, Domiciano, Cecilia, Eduardo, Rosenda, Jenner, Crislin, Engracia, Angel, Virginia, Lolita, Harold Sr., Magdalena, Elena, Catalina, Emiliano, Roberto, Manuel, Feliza, Janine, Juanita, Segundina, Javier at Ding Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Dios,
ni pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakihagom ning banal ay Espiritu, manatilia, kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatad, bang maging marapat tamong magmasusi kareting banal la misteryos, ganakan tamo pat pilasan, nung makanano tamongan kaulaga, arapanan ng Diyos. Pansinan tamo at balikan, ing maragul ng lugod kaya katamo, at si Shantala ring pinandit, potang maging masyasta na puso, eta na biyasang mamansin, anyaw metamong may kakasala. O Ginong Jesus, ikang pepakit kaya kami king dalan papunta kingik pa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ginong Jesus, ikang minye kaya kami king pamamatulan ning katutuan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikay maya papastol at tatayit kaya kami king bie alananga, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at impang patawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy pa, ibat ka ring mitnong gamat mo, silbag mula ka ring puso mi ring binining katutuan ng pong grasya. Tanggapan mila sana reti kambening mapakumbabang kapanaligan, at gambulan mila kambening kapibabatan ning maya pabalita, ngening balo minang mausta king dakalalugod ang pong katuliran ing pupulan mi, potang papamungan miya, ing amano mo karing biyemi. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibad, king libro, ning Exodo. Kay dang miglakbe, manibat rapidim, miras lo king disyerto ning Sinai, at karin lo mig kampo. Tela kadde ing kampo, king tulit ning bundok. Kabang makakampo la karin, i Moises, minukyat yo king bundok ning Diyos, at ing Ginu, minaw siya kayo, ibat king bundok, at nga nang migsalita kayo. Sabyan mo iti, king bale ng Jacob, ipasyag mo karing Israelitas, ikayo mismo, tengalan nyo,
ing depat ko karing Ehipto. Nung makananura kayong anting seke, karing bagyos ning agila, at inulira kayo kanako keti. Kani tayo sukat akilala kingeni. Nung pamituan niyo ing sasabihan ko, manatili kayong tapat king kasunduan ko. Ipaigit na kayo karing sablang bansa, ikayo ing maging sariling balen ko. Agyamang kakuyo ing meto labuat, ikayo gawan da kayungan pari king metong akayarian. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, ita mo ing balen na, ing kawan na papastulana. Itamu ing baleno, ing kawan apapastulano. Matula meng puryan ing Ginoo, o meto labuat. Suywan meng mipnong tula ing Ginoo. Lumapit ka kaya, daralit ka puryan. Itamu ing baleno, ing kawan apapastulano. Kilalanan mo ko, king ing Ginoo ing Diyos. Lelangan at bandi na katamo. Itamo ing balen na, ing kawan na papastulana. Itamu ing baleno, ing kawan apapastulano. Wa, ing Ginoo mayapya, alang kapupusan ng lugod at lunos na, tapat ya ang gaking alangaga. Itamu ing baleno, ing kawan apapastulano. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Roma. Kanitang kasalukuyan tamong alangarapat, nanuman, para king sarili tamo, ni Kristo, king panahon at ilduning Diyos, meteyo, alangalang karing tao makasalanan. Emayan para king ninuman, ing paisubuyo, king kamatayan, agyang alangalang king metong ataong banal. Bistaman at inpinpiyo pa yan, king metong atao, paisubuya, king kamatayan, alangalang king metong ataong mayap. Dapot, Kristo, meteyo, alangalang kaya katamo kanitang itamong makasalanan tapo. At itiyay sarili ng kamasada ng Diyos, king ya, kaluguran na katamong emunano. Nung may pabanalan tamong iniking kapamilataning daya ng Kristo, kasi lalo tamong apipilmi, king yo, iligtas na katamo, king parusang burinang ipagpag-Diyos niya. Kanitang nisot tamo, king Diyos, king kapamilataning kamatayan ng anak na, kasalang nakatapo. Ngeni, makasot na, katamo king Diyos, lalo tamong ayasahan, biligtas, king kapanaligan king Diyos. King kapamilataning Ginoo, tamong Yesu Kristo, ngeni king kapamilatana, may palyari na, ing pangasot tamo, king Diyos. Hingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
manatili kaya kayo. At kaya ka antimore, Pamamasa king maya pabalita at pangkang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Panakit na karing dakalatao, kelono sanala, uling balisala at sure-sure, antila mo waring tupang alang pastol. Inya nga nakaring alagad na, maragol ing palutan, dapot di taklamo ring talapagobra. Uli nita, ipanalangin nyo king makibandi king palutan, ing mipabalyang talapagobra para tumipon king pupul. Jesus, inaos na lang mitipon king harapana, ring 12 alagad na, at pinina na lang upayang makapanabi karing maro kay espiritu at pakayap karing sablang sakit ampong kapanamdaman. Dinglagyo da ring 12 apostol, ila apindeti. Muna, Simon ang mayayaos Pedro, amponing kayang kapatad ni Andres. Tiago, anak ng Zebedeo, at Juan, ang kapatad na. Felipe, at Bartolome. Tomas, at Mateo, ing talapan ning Ilbuis. Tiago, anak ng Alfeo, ampon ni Tadeo. Simon, Azelote, ampon Judas Iscariote, ing migtaksil bandang tawli kang Jesus. Tinubod na lang lumwal Jesus, deting 12 kambenaning panabilin, kayo lulub king teritoryo daring hentil, ni kayo lulub king isano pamangbalen king Samaria, bagkus munta kayo karing melili ng tupaning balen ng Israel, king pamaglakad yu, ipabalo yu, king ingkayaryaning banwa, malapit na yung miral. Pakayapan nyo laring masakit, pasublyan nyo lang miering mete, uluan nyo laring leproso, panabi yu laring demonyo. Alang bayad yung tinggap, alang bayad yun namang ipagkaloob. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kanita pong may ngalabas adwang bulan, April 7 hanggang May 31, siguro po dakal kaya kayo baluda na may garal kong pasibayo, kinang wakong International Diploma Course in Community Development, karin king Asian Social Institute, king Ermita, Manila. At baloyo po, atin kaya pong metong a very interesting subject karin, ing pamagat na photo voice. Photo voice. Ini po, ing subject kay ni ing goal na, yapin ing obra na ning pamipakit, pamakipagkwento o pamagkwento, kapamilatan daring letrato. Bayo po, migbayo ko mig-take photo voice, nung pong lawenye po ing gallery ko, ding pong atsuken, usually, nung ela po selfie, ne po, screenshot la, detang burikong code, o kaya picture lang dakal, ne? Pero nanong tuturo na, nining photo voice, to take pictures. Not only to take pictures, but to capture the moment and tell a story. Kauli yu bali, buklat yu ring cellphone yu, glawen yu, pinanlaring selfie, kareng pictures yu. Mo selfie, minsan apulo ya pang selfie, pare-parehas ya mo, ne po. Ingpong photo voice ay ni teaches us the art of noticing or pamamansin. Ingpong kaya kaming praktikum, linwal ke po ketang metong a busy street na ning Manila, at kaybat, mamicture kami, detang picture, ang magsalita at magkwento. Deta pong pinicture ko kantabalo ko, atin pong metong signage, bawal umihi dito, nga na. Atin niya pang barbed wire, atin niya pang nung nano-nano, pero was niya pong kabasa at nung dumalangkas ng kabaling. Ita po naman metong, itang pinicture ko, yapin itang patingapon na, sapakya pa, itang kayang kariton, as ne pang karakal apin niya. Pero masayaya pa rin magtinda itang tao.
Deni mapinanlamo karetang emo akit nung kabyasang mamansin. King katamo pong ebanghelyo ngeni, yapin po ini ing bungad ng San Mateo. King katamong dimdama ebanghelyo nga na, panakit ng Jesus karing tao nga na. Naman tambing sinabing, ay menaral ya Jesus, menulo ya ali. Simple ya mo yung gawa na ng ginutang Yesu Kristo, panakit na karing tao, pinansin nala. Jesus did not see a crowd, pero ikit na at apansina na ing danop, ing kawa, at ing pangawalada, pangalilida, rening tao. Anyasat kaluguran kong kapatad, ngeni pong mibabalik ta na, king ausan tamong ordinary Sundays in ordinary time, o the Sundays in ordinary time, tuturo na katamo rin pamamasa nung makanano tamong tune, makapamansin, kalupa na ning gamit, ding mata na ning apong Ginoo. At tinatlong pamamaralan na sana, itamo akwa tamong lalalam, bamong abalo nung tune na kang makapansin, kalupa na ning pamamansin na ning apong Ginoo. The first and the peka mababo alebel, yapin po yung ausan tamong I see you. I see you. Kadwa, mas malalam kaniti, patseing ke kang panlalawi, magineng, I hear you. Pero yung peka malalam, na sana, ang yang alang okasyon, ang yang alang selebrasyon, ang yang pangkaraniwan niya yung panahon, mirasta mo ketang, I feel you. King katamo pong mumunang o king katamo pong gospel, ing bungad na pamo panakit ng Jesus nga na. Ikayo po, biyasa kong lumawe. Sige pen, lenyo po rin kasiping yung eni. Nang mumuna yung ikit karela na malaguya, pogiya, man mo ikit, itang timan king kayang lupa, o itang beyatan ning kayang dadala. Kaluguran kong kapatad, bamong asabi na tunay kang makapansin, yapin itang patse lalagpas na yung kang panlalawi, king panwal. At lulob na ini, king kayang pilubluban at kang pilubluban, at asabi mo, daka ikit, ay tindyan, daka. King daratang pong Martis, balo ko, menas ang estudyante, magbalik na king eskwela. Ale? Kareng pengari, as nang kalagwang sabyan kareng anak pa siya mag-aral la. Ikwa mo yung exam mo. Kay pa siya sabyanan ng anak, Mami, Daddy, aliko. Ayun, kumanya! Nang kalagwang kamuanan, itang nga kakit mo, itang kayang pangabagsak, itang kayang na ikwa yung kayang exam. Pero ikutang, ikit mo naman kaya yung pigdalana na bayo nagewa, bayo ya, mig-exam. Anak, balayo ligtas na kayo ne. Po taga lang. Mami, buri ko makanyaning bakal ko. Kay, karas mo king eskwela, bukla ming pipanganan mo. Ebon niya mo, kaya nanong iyo po ring ulaman. Makanyan, mami, mo kaluguran. Ay, pero ikit mo kaya, ing pamagsakritisyo na, ing pamanggising ng maranon, panang isadya, ing kekang bakalan. Yapin po iniing mo ng klase ning pamamansin to see beyond surface level at mipalalam. At ba mo lang aintin dyan, ding kapara mong tao. At kadwa patsi ikit mo na at milalam ning panlalawi mo, karin mo damdaman, itang bage, mo daramdaman king panluwal. I hear you, nga napin. Nung pansinan tayong ebanghelyo, kayakit ng Isus kareng tao, ng gewana, sabi na, ay, karakala obra, karakal kailangang gawan, anyapin keni, nga nakareng alagad na, itubod na kayo.
Jesus, panakit na kareng tao, eya mo me nakit at me kapansin, dimdamda, ingkawa da ring tao, king pamakiramdam, king maya pabalita. Dakal impalutan nga na, dimdam na, ready no rening makiramdam. Anyapin itubod ko nala, ring kakong alagad. Ita mo po, palagi ko, nung eka pa makahearing aid, as nakang karakal adaramdaman ngening panahon na ini. Buklat niya yung social media mo, as nakang karakal damdaman, pero yung kutang, hanggang no ka rin yung kekang daramdaman, at no ka rin mo munta, ing lulog, king balukbog mo. Anya pong may nga labas sa mig exposure kami king Bolinaw, anting peka bala mo pong project mi, kita pong kaya kaming kingwang diploma course, tinok ng kupo kitang ausan dang metong a fishing village, ating biya ka rin, syempre, uling manasan lamo, simple. Deta pong sa salwa ng imako na isda, na pagpaksi, pagpirito, na dati ko papansinan, sabi ko, ay, kanyaman da pala nga ako, ne? Eko po balo na, no lalagyo, kalingwang ko nala, ne? Pero retang kinang-kinang, aasan nga rapin. At kay ba't kabalik ko po king sakop, anyang kagraduate ko po, babalikan ko yung karanasan ko, ay kanyaman, sana all makantayng biye. Pero balo yun po yung sinabi na ni nga pong ginukan ako, impa magbalik ko king sakop, sinalubunging da kalaobra, sinalubong laring menga tipo na meeting. Pero nga na ni nga pong gino, among, buri mo yung biyeda, pero ika, pota, burida naman, nung no ka rin ka, mabibiye, ngini. Akakit ko yung pagal, akakit ko yung beyatan, pero ko daramdaman ing grasya, apig katiwala na ning apong gino, kanako. At patse, biyasa na kang lumawi, I see you. Biyasa na kang makiramdam, I hear you. Karinya lulubing, I feel you. Ing ginamit na po king salitang Griego, king amanong Jesus was moved with pity. Yapin po itang larawan o salita na tutukoy kitang emotion from the gut. Ewari po patse po ating kong mabayat na panamdaman, minsan emo king puso, nune pating kekang atyan, miyapektuan nale, malungkot ka, masaya ka, bala mo atin kang butterflies in your stomach. Makanya ning penamdamanan ning nga pong gino, uling mo muna, biyasa yang lumawi, biyasa yang mamansin, at biyasa yang makiramdam. Ngayon pong panahon na ning social medias nang kalalagwang magsabing, I love you. Kasanting ng lalawin, kasanting ng pakiramdaman, pero ikutang, agyo tayo pa kayang paramdam iti. Pota po, kaya rin na po ning final bless, o bayo po yung final blessing, mika second collection tamo po, para kareng, miyapektuan king, Lindol, king Sarangani, karin king Mindanao. Ikit ye po itang balitang ita, ikit ye, ikit ye, dimdam yula retang mig video, detang stories da, hello, ingkutang, sabi ko ya karelang ini, I feel you. At balo ko patse, sabi yung I feel you, patse maragulya yung second collection tamo po ta, kutang kaya kakong jiner, kaya rin. Kaluguran kong kapatad ngayon magbalik tana king panahon na ordinaryo. As ning kasanting nga paganakay nga pong gino, na emo ka rin mga santing at mga sayang kapag masusyan karinya atyo, no ni Manigo Braya naman king pangkaraniwan at pangordinaryo. At ini, akit tamong tuto, nung biyasa tamong mamansin kalupa na, lumalam ing kaya katamong I see you, miras ya king, I hear you. At ing I hear you, miras ya sana king, I feel you. Amen. Sasalpantaya po, King Diyos, si Panglubos Mayupaya, linalang king banwa ang pong yato, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo.
Pengagli king upayan ng Banal na Espiritu, mi bayit kang nuwa na Mariang Birhen, ni nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, pinipaya ka ring mete, king katlungal dos, sinubliyang mebye, pepaitas sa banuo, makalukluk, wananin Diyos, si panglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman ketiban mo kung karing mabe ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king banal na kapulungan katoliko, king pamis sa makding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang miyering mete at king bie alanganggo. Amen. Manalangin tamo king ginutang Heso Kristo, ban kayabe na, makapakirame tamo karing tao, at apansintala, at apakayap ding sugat da, king upaya ning Diyos. Karing balang intensyon nga tamungan manalangin, Gino, katmuan mo kami king kiyakang pakalulu. Gino, katmuan mo kami, king kekang pakalulu. Para king banal a kapulungan, sumuyo tamo sana ang ating lugod ampong malasakit karing sabla, lalo na karing makakalingwan. Nga tamong manalangin, Gino, katmuan mo kami, king kekang pakalulu. para king Santo Papa, ding Obispo at ding Pari, maging mabunga sana karelang pamamastol at apapakit ing lugod ng Kristo kanino man, makalawe karing titulo, king kayatinan o estado king lipunan. Nga tamong manalangin, Gino, katmuan mo kami, king kekang pakalulu. para karing misyonero, ang poding konsagradong babayi at lalaki, mipasik nga ng lasana at miyantabayanan king karelang misyon. Nga tamong manalangin, Gino, katmuan mo kami, king kekang pakalulu. para karing pamilya, apagtagumpayan da sana ing mga yapdang nasa, asesendeng karelang anak at makatuwa, at apasiknangan ing pamisang metong king karelang pibale-bale. Nga tamong manalangin, Gino, katmuan mo kami, king kekang pakalulu. ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Nga tamong manalangin, Gino, katmuan mo kami, king kekang pakalulu. O Jesus, mayap ming pastol, kapamilatan ding kiyakang alang bayad akalam, meging tutukang mayap kaya kami. Ipayabot mong ayapusan mi iting ganaka at kayapan karing sablang taong mangailangan. Panimunan mo kaming paneogin o ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kaluguran kung kapatad, banding kaya katamong dahon matanggap la arapaning Diyos sa ipang-lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri po ang kaligaya ning lagyuno. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, balikdan mo ining malu kaming kasaywan, at matampa sanang matanggap kaya ka ingyayain mi, at makasulong king lugod. O Diyos sa ikpami, king kapamilatan dareting ayin ning tinapi at alak, kaburian mo, king inmeto ketawan, mga biyayan ya, kaniting pamangan, mi bayo at sikanan, kaniting sakramento, pagkalub mo sana kapilan man, king ding katutuan at kaisipan mi, ela magkulangan kaniting kasopan, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo, At kaya ka antimurit, itas yula ring puso yu, makatas sa lahat King Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matuli. Tuneping karapat dapat tampong matulid, sukat tampong makakapos. Impuryan, ampong pasalamatan na kakapilan man, ampong nukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ampat king pangabait na ketiking yato, binayo na yung matuaming pangataw, king pamaylasa na, inos na yung kasalanan mi, king pangasubli ng mebye, pigkalam na yung dalan, king alanganggang bye, at king pamaytas na banwa kaya kaoy pa, biklat ne kaya kami ing pasbol ning banwa. Ulinita kambering sa blanganghel pong banal, daralit ming parangal kaya ka alangtok ng ngamingang pupuri. Ikapining banaloy pa, ikay sibol ning sablang kabanalan, kasan metong ning kabilugan na banal kapulungan mi tipon kami kanitingaldo, agyewa mong banal, at layong mitutula, uling gewa mo kaming bayong lelangan, king anak mong sinubling mebye, ulinita, ipaniga po mi, itugtog ming espiritu mo, antimonging titi pangambon kareting ayin mi, ban pabanalanala at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan ya. At bayo na kusang lubdinaw ning biyan naking pamaylas, ampong kamatayan na, kingwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso ning tinape at dinwang neti karing disipulo na at ngana, kuwanan yeti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kat pinuri, dinwang niti karing disipulo na at ngana, kuanan yeti ikayungan at minom kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayong pong alanganggang tipan, ami bubo para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Mipuri yung misteryo ning kasal pantayanan.
Ayangin igaganakan mi o mapamakalulungi pa, ing kamatayan ng ponging pangasubli ng mebye, daraw mi kaya ting tinapening biyating kalis ng kaligtasan. Layod ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, at keni inaos mong mitipon kaniting aldo nung kapilane sinintang Kristo ing kamatayan, at gewa na kaming karake king bie alananga. Ban miganap yaking lugod, kambe ng leon ing papami. At di Florentino po'y pasyano ring obispo mi, ding sablang pari, diakono at religyoso, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mula ding sablang meyango na biye, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ning nuan na Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuan na apostol, kambe ng San Ignacio ning Loyola at ding sablang banal, ami biye-biye ka lugod-lugod kaya ka king kaya kabanding panahon. Apor yan, apo nga paligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristo, anak mo. King kapamilatan na kambe ng pongkeya, kagum ning banal ay Espiritu, sablang parangalampong ligaya kaya ka o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman, king alananga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasupan ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang panayan, ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos ming i Hesu Kristo.
Diyos sa igpami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, layon men pamayapan at bisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sana kapilan man, kaya kayo man. At kaya ka antimurin. Iyang pang tayo ngayon king metong at metong ing tandaning pamakisot at kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo man. Kaluguran kong kapatad, nyo i Heso Kristo ing tinapening biye, pilasan at lawan nyo ing kayapan ning Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yakasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang banal a pamakinabang at tinggap mikeka, antina ning pawaganing pangayago mikeka, mamunga mo naman sanang tunne kamitungan karing sablang galame na ning banal a kapulungan mo, tiyaduan miking kapamilatan ng Kristo, Ginoo mi. Amen. Lukluk tamo po. Atin tamo pong second collection para karing biktima ng Mindanao earthquake. Dakal pong salamat.
Ito na ko po tininan assignment ne po. Bakit? Yapin niya ning assignment yu. Nung ikit yu, ing milyari ka rin king Mindanao, makanano ya kasikan, itang lindol, sana may lunos kayo, I see you. At nung penamdaman yu, mo naman ing lunos, sana penamdaman yung malawot tamo, ligtas tamo, king lindol. I hear you. At sana, bami nga sabing I feel you. Mamyeka, migit king sobra-sobra, at syukeka. Talakad tamo po. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka antimuri. idukuyo ring buntok yo para king masusing bendisyon. Ing ginu bendisyon na nampong ingatan na kayo. Pakit ya sanang makatiman kaya kayo at ipagkalob na ing grasya na kaya kayo. Pakit niya sana kaya kayo ing lupa na at pagkalob na ing kapayapana kaya kayo ngan. Amen. Amen. Ating bendisyon ng Diyos sa malugod at lubos mayupaya, ingik pa, ang poing anak, ang poing banal ay Espiritu, mantabi ang pong manatili kaya kayo manggaman king alananga, Amen. ing misa mi daw ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.